Lakaw. Ah! Aktor sadut. Ini minyak sadut. Hai. Minyak sadut. Sehat. Ha? Produce ya kafung suit. Kasami kasboy ka series, horror movie, tingin sa penmipan. Karena dalam progress kita, karena dalam story kita rasa. Pihak yang Dia new member pada ini grup anu apa seperti satu di mana taksi ini dia ini joka sadut nih itu sadut begitu ya kan di Jakarta ini Jakarta agak bener dikit alang mo hey bye saya tunduk mo mga driver taksi bye hey halo. Banyak sini berak ni. Baik sini. Ya, kita. Ini rebak pisan nuat baklang ni. Itu basyok ketemu itu. Itu mesti lihat kafe ya. Silakan kafe ya. Para ada ngabaret dua. Baret bi. Baret lagi baret. Oh. Ayo, mana? Ringnya adik. Sana. Ringnya duduk masak dua. Pesyang kan. Hi guys. Hey guys, kemana? Kan kemana sah? Saya ai bak kami ai sini ai kapan kemana? Yo. Besini. Ini kita aktor sadut. Ini aktor sadut. Itu aktor sadut. Si Kajong aktor sadut. We are here in Salvador Resort, Cherrapunji. We come here because we celebrate birthday. Okay. Jauh bos, big boss. Celebration. Birthday of Conor McGregor. Hi, vlog this. It is known as Salvador Resort. Okay.